ngai satu du takte rin na pui tu chanela kan lo lom le cheu winia chuan boxing achanchin kan ngai thladon ani brother unau pa boxing ati te po in an coach na isua nei ka du zok ro lu berain atani ka du le sum zong nei aim isua nei ka du zok ti chunga anu le pa a in arau tur zong sangkal san tu chanchin kan ngai thladon ani brother boxing hi chanchin tha a india ram ti eng tu ro pui takani a pathian ring thlat mi amomo tin reng pe turin pathian ring bur thin ani a bible angai na ema voitong tak bible a chia choka Robert Bob Finley International Students and Christian Aid Mission founder mucho tu chuan boxing ang ema bible khichiang hi ka mulo hiel ani pathian rin nongzia athara kan thriat reng nan kanuna pathian fia na te tor na te pathian in aron thlen tir fo thin ti na soi thin anni sa ko dang atanga kristina roin let te hi chuan isua nei ka du zok thil dang zong ain khovel zong ai poin nan ti hian khovel hi atop tak mewa anin le lo an chung te pui na be se le chuan turom to lawin no chua anni a ma serin na anding hetin an hoi kir lo ani achanchin hi autobiography te le kabudang te le ama chanchin ji ana wikipedia le apola siam website brotherboxing.org te atanga rambot sai kani boxing ga hi jun ni ruksa ka zakwa pathum khan tuna pakistan ram chanita joya village sargotha district punjab lo pianga apa ming chu lal jawahar mal ania anu ming chu lakshmi bai joya ani siksa kuang het takawan tu chung ko ania ano panlai tang hian a chung ten sik temple an thoi fowa temple le a che vela te social work na thokin na hun mang fo thin ani english thiam thi ran du awang le zirna tha an du awang in anuin christian mission school alu tira heta tang hian christian sakwa lo mer hriat trana christian na ero chungai sang lo le mea apas long puina na bible and present te po pot clear ve nge ani alo thang lian zela kum sangka zakua somni paruka chuan punjab university atanga graduate nuin england agriculture engineering zirzom adua punjabi ho chu atamjok khi kan hriat angin agriculture le lo le huan neya ezong ani a lok zoka kalpui dan zir adu ani amero chu england rama azirna chunzom chuan christian sakwa in le an hlau awangin na chungten an phal lawa boxing ero chuan kalui athum thawa an sakwa arin ommain tiam nuin an akal an phal sakta a england akhosak nu reilo te chuan mingo ho ti dan zirin anun nein thla da chauta ya meizuk te zule sa chen te aching chauta a siksa khodana an samzuat a anin ti thiang hlim na te po chu thla thlamin alute amet hiala sangka zakua somni papua canada agriculture engineering zirchun zom turin University of Manitoba in Winnipeg Manitoba aluta hemi huna hian christian thatak thiana chara john le edit howard tenupa anni bula hian khosa in bible te an peya in khomna te an foi fawa athin lungchu christian te pathian thriat chian zual chak na in na tui halta a voitam tak bible a chia choka chuti chuan february nili sangha zakwa somni pania iswa krista chu lalle chandam tu opomin baptisma alo changve ta ani sangha zakwa somthum pathuma azirna te zawin rongbol na tranturin india rama lo ho atumta a anule pa te le kha thon masa a christian sakwa zam thu te ashila achung te chuan anchung ko za omna von himnan christian ani thu chu zep tak turin an ti a boxing ga chuan chu harsa ti ber ani si lali swa chanchin tlang au pui chu achak ber ani si a
tlutluk na sheom tak asia malo ngai ta a isua nei kadu zok thil dang zong ain ti chungin mitui tla chungin anu le pa te achung te chu amang tha lo trul ta kina tang no chu ania kholaya zanria lo ngai ta a chung khosak pa ngai ta ka tanga lo selia chenna le ele in tura buai ngai reng lo kha voi khat nan e tur ka chamin na buai ta a mut na mu mala nei lawa kholaya chuan awak ta meya ma se chunga kalvel na chuan iswa chanchin chu a hril zela an khuami te pawh chuan an lo fetran ta a kenin bek ina thut na nuam taka nal taka in thuama kan bul vel ami te pawh Christian ni vek chunga iswa nei ka du zawk ram le in ail akut khir khen min chuaina ka thlang zawk ke ti a pe lo kan sak ang thi chuan tan chuan ani lo mani ataka tong tu tan chuan thil na mai awan ni don lo tak em Mumbai tuna Mumbai ti ta khopui khot thera te chuan pathian thu hrilin awaka kalzela Pakistan ram thlengin pathian thu hrila amamo chu mihring hnena thlen lovin pathian hnena a thlen mei thina tu nuwa soile danin ta chamin ka om ngai lo ti ani luka bung som ni pani cha som thum panga kan hu isuana zirtir te hnena tangka ip lova ipte lova pekhok lova ka tir chua cheu khan thil reng in tla chamem tia azo khan an ni chuan chamlo ti in an changa lali swa zirtir te zinga atel ve to awangin boxing apo hian pathian hausakna atrom pui ve ta ani ruaman nang het ama thuin ani ngai lova pathian kai hruaina ngai chang mei thin ani Paul zombie anei lawa amamo tu apiang te hena chanchin tha hril mei thina India ram hun sang chanchin tha hril tu tia hriat lar alo ni chho ta zela kumsang ka zakwa somthum pasaria Sialkot convention ko shan Paul sang in an buat saya speaker ta nan soma enga tinge mithi zinga minungin zon luka bung somni pali changa ti thupuyang mangin pathian thu soya pathian ha tho nasatak alo lang ani Charles Fries Andrews ale kabuzia Revival India and the Pacific 1937 tia khan sangkha zakwa somthum pasaria India rama revival ro pui tak thlen tu le boxing a chumi ta na mi poimo tak ani thu Thailand ani nge ani he har na chim tu te hi India ram hun sanga kaldarin ko sang omna andin ta hloma India rama ko sang lo pian na har na poimo tak ani nge ani boxing a rong bol na chuan India ram mai ni lawin khovel hriat alo lo chho ta zela atul wang lai chuan thakhat chung hian thu hril tura somna voi zali chuang te adong thin ani anti mi pui sangtam takina thu soyan ngai thla thina Europe mo pui te United Kingdom te United States le Canada rama rong bolin azin kual na sa le thina pathianin na sa takina mang thin ani arong bol na ron chim tu te tan ko shandin truna ama lo lang ta a ho tenen so ngaya an tong try nuin ko shan masaber chu July ni som pani sang kha zakwa somli pakhata khan Madras tuna Chennai lo ni ta Tamil Nadu a Jehovah sama ko shan an lo din ta chu the Lord is there lalpa chu om ti na ani India ram hun sanga an thang lian zela India ram pon Pakistan Sri Lanka Australia thlangin ko shan an din ta zela thushil rombol na mei ba kha hian lekhabu chi sang aziaka lekhabu som pariat lai aziakani chungzinga larjol pathum te chu my chosen kathante ti te the voice of the Lord lalpa o ti te fullness of God pathian fam kimna ti te hi alarjwal an ni ome boxing chu September ni som boxing ka chu September ni som pasari kumsang ni khan Hyderabad kumsong kwa pasari mi ni in thi ani Christian than mol naraya guda puma mitam takin wi chungin nan thla liama
avuina po mi noi ni singa zat an pungkhom ni nan soi boxing anu na tang hian pathian thil ti thei zia alang chiang hle a ngai te ulal pa ku chu chandam theilo turin ti toi na umlawa abeng chu hre theilo turin angong hek lo ti isaya bungsonga pabua chang khati hre chiang tu ani a pathian chu chelo theilo din huna awm ti thina pathian thil ti theina le a hausak na chu atem na sa hle ani atira christian ho em tu kha athi ni tlenga chanchin thamei cher keng tu alo ta ani Johanna bungruk cha somthum panga kan hu a tin ni suwa an hena ke hinun na chang chu pani tu po kan hena lo khal chu aril tram lawang tu po bering chu eng tika ma tui hal lawang ngai ta tu du takte eng din huna po kanom ani theye kan lalpa ku chu chandam theilo turin ti toi na umlo ania pathian ring tu tak ne turin kan rin na isong het dewang tu kan thu soite kan ngai thak te lalpan kan za tan ma som ro se